više vas je postavilo pitanje vezano za to da li je moguće crteže koji nastaju u TuxPaintu sačuvati i stavljati recimo u PowerPoint prezentaciju kao fotografije, kao slike. Da, moguće. I takođe je bilo pitanje da li je moguće sačuvati, odnosno ubaciti neke fotografije, recimo crteže ili bilo šta, u sam program. Da, i to je moguće. Sad ću vam pokazati jednu i drugu stvar, s tim što je to definitivno za naprednije korisnike, ali svakako bilo ko može to da proba da uradi. Sad ćemo samo nacrtati nešto, bilo što ovde, čisto da sačuvamo rad. Evo, neku dugicu. Čisto tako da nešto bude, nije važno. Idemo sada da sačuvamo. Taj smo rad sačuvali. Sada vidimo gde je uopšte to sačuvano. To je negde sačuvano u računaru. Za ovu priliku sam ja instalirala ovaj program na mom kućnom računaru, tako da je on prosto svež, nema drugih slika. Ja sam sad odmah otvorila taj ovde folder gde se to sve nalazi, ali evo ići ćemo redom kako to ide. Dakle, idemo na lokalni disk C na našem računaru, ne idemo na TuxPaint, idemo na ovo Users, ime korisnika računara, idemo na ovo App Data, Application Data, idemo na ovu treću, idemo sad u TuxPaint, ovde imamo ovo sačuvano, save, i evo ga ovaj crtež, tu se nalazi crtež i dakle to je adresa gde se nalazi ovaj crtež. To znači da ja ovaj crtež mogu sad i da kopiram i da ubacim u PowerPoint prezentaciju. Evo ga ovde. Dakle, sad su ovdje neki, to je namješteno. Idemo sad dalje. Obrišemo, neću to. Idemo sada drugo je pitanje bilo kako sada možemo da ubacimo neku fotografiju, sliku i tako dalje u sam program. Sad kad sam ja istraživala, pošto davno nisam koristila, ja sam probala da ubacim fotografiju, jedna je mogla da ide, druga nije i sad ću vam reći razliku. Idemo sad na slike. Ovdje imam fotografiju, ova je PNG file, znači nastavak mu je, vidite, PNG, a ova ovdje je recimo, izvinjam se, JPG. Obeležit ću jednu i drugu, ovu i ovu. To obeležavam tako što držim CTRL pritisnuto na tastaturi i onda obeležim obe. Sada na jednu od njih kliknem desnim klikom i kažem copy. Sad ću, znači kao fajlove, da ih prebacim na ono mesto na računaru gde su ono sačuvani radovi. Dakle, idem na local disk, ponovo na ono isto, users, moje ime, application, ovo, desni klik i paste. Evo ih ovde. Obe su slike među onim sačuvanim radima u TuxPaintu. Međutim, TuxPaint neće prepoznati ovo. Ja ne znam sada, moguće da može nekim podešavanjem da se uradi, ali ja to sad trenutno znači nisam uradila, nisam uspela da uradim. Idemo sada na novi, neka sad bude tako, čisto da nam bude lakše, otvori i evo ga sada ova PNG fotografija koju smo sačuvali, tu je, otvaramo je i sad mogu naravno da je dorađujem, da radim nešto želim i tako dalje. To je to. Dakle, može, vidjeli smo da se fotografije ili crteži koji nastaju u TuxPaintu, da se sačuvaju u PowerPoint prezentaciju, kao i da se ubace slike u samom TuxPaintu.